Reka tuguhe ikaze wowe udukurikira umunsi ku munsi, tukwibutsa kujya ubanza ugakora subscribe kugira ngo video tuzajya tukugezaho ujye uzibona gatanu ku kandi. Rero tugiye kukuzanira imari y'ikibanza kiri ahantu ku muhanda nk'uko ubibona, ni ahantu hari ibibanza byiza bifite umuriro, murabona ko ari ahantu hateretse hameze neza, ni ikibanza gihagaze amafaranga makeya, aricyo kiriya kiri imbere gikorotiriye, tugiye kukugezaho ukakireba, ukareba uko kingana n'uburyo kimeze. Aha tukwibutsa ko ari mu murenge wa Bumbogo, uri mu karere ka Gasabo, bishatse kuvuga ko ari mu mujyi wa Kigali. Aha hantu uturutse mu izindiro, ukaba uturuka no mu birembo, mbese ahantu hari kaburimbo kuhagera na moto, gutega na moto ni 1500, ni icyatanu rwose. Uhategera umumotari agahita akuzana akahakugeza, urumva ko atari kure y'umujyi wa Kigali. Ibi bibanza biba bihendutse, ni bya bibanza uba ushobora kugura wakongera kubisubiza ku isoko bikaba byakunguka, cyangwa se ku bijyanye no kubituraho ugatura ahantu hisanzuye. Biracyari mu buhinzi, ariko uko iterambere rizajya rigenda rigira, hazagenda harushaho kujya kugera mu miturire. Ni ahantu ushobora kugura nko kurangura, ushobora kuza kurangura ku mafaranga makeya, ugategereza igihe runaka nk'imyaka 2 cyangwa 1, ikibanza cyawe kikaba cyabonye iterambere rihagije, kikubye inshuro zirenga 2 z'ayo wakiguze. Reka tuze tukwereke icyo kibanza rero, urebe ngo kimeze gite. Tukubwira igiciro cyacyo turakikubwira ari uko ubanje kureba, kuko ntabwo twakubwira ibiciro by'ibintu utaranabona. Reka tuze tukwereke, urahita utangara. Murahabona turahageze, ni ahantu ushobora kuza ukarangura, ukagira ikintu cyitwa umusaruro. Ni ahantu hatuwe, muri kubabona haratuwe kuri uyu muhanda wose kugeza ruguru. Ikibanza dore ngiki, iki ngiki muri kubona gikorotiriye, ni ikibanza kinini kirimo ubuso 600, gifite icyangombwa cyacyo cyihariye, kiri ku muhanda neza. Ikindi kikaba gifite n'ipoto y'amashanyarazi. Dore aho twari turi ni hariya, ni umuhanda wubatsweho ahantu hameze fresh. Ni aha ngaha, icyo kibanza ngira ngo muri kukibona, ni iki ngiki gihinze, kiranakorotiriye, kirigaragaza. Aha hantu hashaka 5 miliyoni. Kuri 5 miliyoni waza ugatsindira iki kibanza ukagitwara. Nkeka ko ikibanza kiri mu murenge wa Bumbogo, hano mu karere ka Gasabo, gihendutse gutya, nta muntu ushobora kukinenga cyangwa akigayire uko kimeze, kuko kimeze kiri mu buryo bumeze fresh. Kugira ngo murabibona, ni umuhanda, ni umuhanda, ikibanza kiba gifite umuhanda kandi Kigali, ni ikibanza kiba ari cyiza cyane. Tebuka ukigure iki kibanza mu buryo bwo kukirangura, nkeka ko uzishimira umusaruro kizaguha. Tubibutsa ko tutajya tuvugira amakuru icyarimwe muri video igitangira, tuba tubasaba kuba mwareba video kugeza irangiye, kuko hari ibyo tuvuga mu mpera za video. Rero turabashimiye kuba mudukurikira, natwe tuzajya tugerageza tubazanire imari zitandukanye ziri ahantu hagiye hatandukanye. Murabona ko aha hantu ari ahantu heza, ni hafi n'umujyi wa Kigali. Ikindi nababwiye ni uko kugira ngo ugere kuri iki kibanza bigusabe 1500 gusa kuri moto. Nawe wibaze 1500 kuri moto, uva hariya mu izindiro Kimironko se cyangwa za Kinyinya. Iki kibanza ni cyiza, kiri ahantu heza, haratuwe,
ni hagati y'amasantire abiri, ni ahantu utashidikanya ko hazunguka ejo cyangwa ejo bundi. Turabashimiye kuba mudukurikira, mugire ibihe byiza.